Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu taqarruban ila Allah wa syafa'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahla an-nikah wa nattaba ilaihi wa harrama as-sifah wa wa'ada alaihi. Salatun wa salamun ala man la nabiyya ba'dah alladzi uyida bil mu'jizat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-qail fi hadithihi amma wallahi inni la syakum min Allahi wa atqakum walakin asumu wa aftiru wa arqudu wa usalli wa atazawwaju nisa faman raqiba an sunnati falaysa minni al-hadith wa ala alihi wa ashabihi kulli majma'in amma ba'du. Al-Qurama ul-Fudala, setuju para alim, para kiai, juga setuju mu'alim Al-Quran. Sesetuju saya sangat-sangat abdina muljaki nakhusu bidhikri ajunan Al-Hajj Kiai Nurul Hidayah, juga ajunan Al-Hajj Kiai Mas'uli Maksum. Saya sangat-sangat abdina da ajunan Amun Jaki, ajunan juga setuju hadirin para rabu undangan bagus sepa ataupun anum setuju nah tanpa terkecuali sangat-sangat datang kula da ajunan Amun Jaki. Juga tak lupa dekat setuju keluarga besar dari Sahibil Walimah Bapak Misbah sekeluarga setuju nah tanpa terkecuali sangat-sangat datang kula juga Amun Jaki. Alhamdulillah mencoba syukur da ajunan Allah bagi semangkin dan kula ajunan kiiyati ki mampu ki kuat carangan ajaran Allah bisa hadir alam kubur atau tempat insyaallah sangat mubarakah dalam keadaan juga insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka subung lain istuaki undangan puan keluarga besar Kadintoh in dalam dua acara. Pertama dalam rangka walimatil arus si Kadimah saya selamat Kadintoh beda 6 orang telo pasang berarti. Pertama Ki Kadintoh Miftahul Jannah sarangan Airul Rafiqin, sekepeng dua Ki Kadintoh Waliya Khairun Nisa sarangan Muhammad Hafil, sekepeng telu Kadintoh Rodiyatul Ma'rifah sarangan Ivan Afandi. Mireng hadirin tuaki pociaki karena Kadintoh yang sangat diharapkan oleh keluarga besar Kadintoh. Semoga pasangan setuju sampun disebut Kadintoh dijadikan pasangan seeba barokah sarangan Allah. Sehingga rezeki sakinah mawaddah warahmah juga semoga dijadikan pasangan selamat dunia juga akhirat amin Allahumma amin. Sekepeng dua Kadintoh dalam rangka akikoh kadima akikoh Kadintoh dikhususkan untuk Ananda Muhammad Kanzun Akbar Al-Farizqi ngiring juga tua aki pociaki. Semoga akikoh yang sudah dilaksanakan oleh keluarga besar Kadintoh semoga terima sarangan Allah sehingga Muhammad Kanzun Akbar Al-Farisi Kadintoh ia di sarangan Allah dijadikan potrah yang solih, potrah seselamat dunyana juga akhirat amin Allahumma amin. Sholawat terjukan salam juga ngiring terus jabi sakidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban ucapan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin rahimakumullah, Kadintoh saya selamat Kadintoh ampun hanya keluarga selaju komantan laju sehingga semakin ki boleh selamat pon apa kenging dalam aturan kenging asalamatan Kadintoh hadirin sobung waktonah asalamatan Kadintoh sobung kasepah ebi saos tak pon apa laksanakan tak pun apa dilaksanakan. Napa boleh dalam rangka ketika Kadintoh walimatil arus diutamakan memang sehingga Rasulullah Kadintoh memberi anjuran waktona Abdurrahman bin Auf seorang sahabatnya Kadintoh menikah sehingga beliau adabu aulim walau bisatin aka beliau walima ban meskipun cuma nyembelimbi. Artinya apa? Utamakan meskipun cuman ring kebeluh minimal ring kebeluh nikah yang juraki sedengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ponapa walau bisatin Kadintoh debunah dimin Kadintoh orang Arab hadirin selakar biasa mun nyampelimbi setong biasa kebelui tak akatireng Indonesia mana bereng Indonesia nyampelimbi setong 100
dan kadang lebih ring 100. Orang Arab ni kan bi setong ni kayak kebelui hadirin. Saya ke Rasulullah debu aulim walau bisyatin. Aka bayi walima ban meskipun cumannya pelimbi kembang ring kebelu. Jadi apa di walima ni kah? Aduh, ani kenapa ni kah? Pindah mun, pindah. Rahmat toron ning nas panasan ni kah? Jadi senang sering ngebelu ngiring kesokan. Cuman anjuran ulama minimal 40. Nih kah? Anjuran ulama mun bisa pas sampai 40. Abon apa masa gak dinto? Monceng-monceng sampai 40 kan narik salah setong oncengan ni ke seperti wali dengan Allah. Apa maksudnya? Apa hikmahnya? Jadi monceng-moncengan minimal 40 salah setong pas seperti wali maka tuan ni kan mesti terima sarangan Allah. Ngampung kasih setong kini kah? Lenikah. Jadi sangat-sangat dianjurkan pun tak wajib. Aja ngonceng awal 5 ketika ada tu tak wajib. Mampu tore lakoni. Tak mampu wis neng je ku mampu aki. Made tak napa? Raja otang hadirin. Malay nyaman neng sini kah? Kan sekadin toh. Mampu tore lakoni. Jalani tak mampu neng pon. La minta ke Allah Taala dari betul mampu lenikah. Sabolika hadirin menghadiri walima akati pagi semangkin ni hanya walimatil arus. Keng walimatil akikah ni ke ngampung. Nikah puncaknya nikah walimatil arus. Menghadiri nikah hukumnya wajib fardu ain bagi batan kula ajunan. Wajib hadir meskipun undangan debat ngak nikah. Seporan aja sangat. Mungkin biasa pun teelonggui Pak. Romo-roma konan teretan tetangga serse ke parcaje ya bagiaki ke tetangga kok asalamat nang kok nyelamat datang enik pepetok ya kepi Pak bis bemakon akhirnya seesoro sengkaan dek remah depak kecompok bagian ke tetangga tak ngucap assalamualaikum kan romo-ro lai bisa beben labeng malai cepet kan engki mungkin banyak ki kadang patoro oh nikah mendai nyaman gue lagi satanian ni kadin bian pon kepi ni kayak patoro kembian kepi ha tak tahu je beda ngak nikah ki Pak beda lah meskipun lebat ngak nikah hadirin nikah di dalam sarana Asy-Syarqawi juz 2 meskipun lebat undangan kertas akad tiga dintoh tapi esena dalam rangka walimatil arus atau walimatil nikah tetap hadirnya itu wajib tak ada alasan boleh Pak ya kecuali utur syar'i ngak songkan pas tak bisa jalan terkanto tak napa ya utur syar'i tapi mungkin menelangan guru bisa entar pas tak entar itu usah tak oleh jadi para rabu hadirin sangat badan kula amul cake le kan umum bolan mungkin Pak tak boleh buat WA wis WA polan kanjana tibi polan nasara nga tibi tina kolek ko tak antar kon beun seporan kok lebat WA re laku na datang ke bungkoy kok nyelama da anak kok dalam rangka walimatil arus meskipun lebat WA wajib hukum apa paham ki Pak jaga bayi enteng polan ngak nikah terhadir ajunan nikah hadirin raja kenjer dekat dintoh kan muang aktivitas ampun ngorbankan aktif biasan alaku mangkel la ta'ala kok kan engki biasan pada tengah sabe biasan pada di sini ku cetok biasan pada ku setal nge kantor la tak datang lah hadir ajunan kak dinton ni keraja kenjeran setong kenjeran wajib ajunan hadir dekat dintoh memenuhi kewajiban salah setong saya perintah dengan Allah sekapeng 2 kenceraan ajunan mampu ngapa misbah Pak misbah ni ka ajunan hadir ni ka bunga sara langkong-langkong para masyayikh langkong-langkong para kiai bamun tak datang serisi ada berkat ni ka saboran tak tedung malam dia kerjanya ngasa berkat ni ka pas tak datang ajunan be susah Pak misbah ni
Lah karena ajunan hadir Pak Misbah ditipungan tuh tang tatang kedetang tang tretan detang tang kuru detang bunga Pak Misbah bunga nagak dinto hadirin karena ajunan ampun mapunga Pak Misbah na pada bun Rasulullah ajunan kencer sarengan Allah sami sarengan kencerna fakaan nama atakan da kencerna orang umroh 100 umrohan seeteremah sarengan Allah. Saya tak saya beda orang lekung umroh sampai 100 kali Pak tak kira beda sing sekalian jeng ajar aja mana tepeng mana tengok kau beli siapa kan sini kah tengok banget ada kedih nikah kanjerna sami sarengan si umroh 100 umrohan hadirin saya kan engki pikir kan tengok antar konjengan Pak kan engki koreon koreon jeng untuk jeng josok masuk haram tak oleh romoro pas masuk mati mur beda ngapar luar kau teh yon jeng kelepai jo kena kan beda kadang-kadang bah mun orang apa selamat ini kepusang ongku hadirin kadang-kadang korek saya teguk korek sari kadang-kadang dem korek ku arok tanya ke tantretan si bodoh kemau korek romoro ini teguk korek ada di bosang akhir datang ke si semak si kepolong kelepai si yatorna pas ngucap kok mati yator daripada Pak Misbah kelepai je kan tina kok antara bayi nah romoro pas ada nggak gila kan engki ajunan kun dapat langsung mereka ada Pak panki romoro ada kur harum hukum Pak tojuk nggak nikah beri berkat pas berkat sambil mulai haram pas bagi ke keluarga nak resiko gini kah paham gak Pak jadi doreng aste ini kah hukum ni kasubung teretan hukum ni kasubung kancah salah bener ini kah hadirin para Rabu hadirin saya sangat badan kola amul jaki wis terakhir nih kah bungganah apol kompol nengi kanto sobung lain adua aki tore tua aki komandan sepet 66 nih kecik banyak komandan nih sebutong setong cik abid nih kan boleh beri rasa ada habis bocik banyak nih berkata bener apa mas bah pepet tok napa punten Jakob setong nggak dente berkata jangan gula pepet tok saya selamat nih kan punten Jakob setong nih kan ya tak apa mudut mampun terbarokah amin Allahumma amin tore tuaki komantan senem nikah pasangan senem nikah pon hanya melaju kapi sambian nabit pon aku yang potra juga boh saya kayak buru-buru hari ya tuaki tuaki teribadat dia pasangan sebeta can bahasa Arab guru sabar daripada dia pasangan si betah ngelakonin perintah Allah betah ajawi larangna Allah karena yang keluarganya kehadirin mumpun orang berumah tangga kadang-kadang tak betah ngelakonin perintah Allah tak betah ajawi larangna Allah contoh nggak sholat kadang-kadang pelupan mumpun keluarganya kehadirin ungguan kadang-kadang pelupan duhur dan kadang kita mulai berdek sabu asar sekak dinto maghrib ki brude pak karoma mandi tak kejepok maghrib isya tangit depon gemet pas sobun celep saja ada sekali pas duhur asar maghrib isya sub leni kesecelaka rumah tangga saya nggak nikah hadirin tore tuaki daripada ti komantan si betah ajalinin perintah Allah betah ajalin larangna Allah ajawi larangna Allah langkong perihal ekonomi ujian mangkin nih Pak jangan yang mangkin nih ke rezeki napa rezeki nih kak kullu ma yuntafa'u bih ujian nikah seret rezeki mangkin si cik santan nggak nikah Pak boleh nggak mangkin setelah seraja nggak nih ke bulan raja tuh set ngirset ongkur yang selamat mangkin Pak
ongkuan gula gelak ni kedai koncer gelak gula janji setengah sangat ada kemana gula mun insyaallah hadir bagi yang setengah sangat gula insyaallah hadir setengah alhamdulillah gula jembeluk ni kah jembeluk lebat lemak pada pak kata serangan Allah ini keujian pak cecek sangat ini keujian ujian serta rezeki kenapa rezeki ni kah kullu ma yuntafa'u bih sesuatu yang kita bisa ambil manfaat saya manfaatin lah nggak napa rezeki ni kah macam rezeki ni kah hadirin tingkat 4 pertama ni ke rezeki ni kenapa almal harta ni paling pendek ni kah pak ujian harta ni paling pendek rezeki ni kah pak keng cuman mangken paling pelengen ngadepi mun nggak ni kah kan engki boleh nggak bulan-bulan raja nganu kan set ngirset ki kamu kolem bener ki kan sini ke nggak sambian nih kah ki mun tak beri rokok rokok pas surya 2 kenapa surya sekemi ebu 16.000 nyambi 20.000 salepan hadirin sebini beri sabun sabun kan sana mungkin mbak gelun nah kan 10.000 kini gabon laki bini pun minimal 70.000 penghasilan 35 dok emak aja bahkan sini kan engki nggak mungkin sambian nih kan gue sering nyampaikan hal ketiga dinte nggak mungkin akatia kompol walima akati mungkin nih kan apor campur sosa panjenengan nih pak bunga campur campur sosa bunga nah saya apol kompol seteretanan setetang keenenge kanto ada areng sareng saya bunga nah sosana bekolem nedeki nih iya wan beda wan tade nah ini kah kamu pun kadang nggak boleh meribonto serisiko nikah hadirin langkong-langkong abak pun meribonto bonto telur kadang-kadang sekotak bonto apa bonto gula 10 kilo badai seberas kan engki biasa kan saling membonto sesama tetangga sesama teretan kan engki bunga apa waktu bonto pak wah tinggal membeli saya pepelangan ki telah membeli tuh jemaah Pak Misbari macam kepurun nasi selamat salah mas salah dengan selamat apa nikah harta paling pendek rezeki hadirin engki paling pendek rezeki nikah harta hadirin cuman deng mungkin nikah harta diutamakan mungkin ma pelengenan jam dan nikah nomor 2 rezeki ini kan apa hadirin ujian nikah syarat rezeki nikah napa rezeki nomor 2 nikah sehatul badan sehat badan bah tina makin saban lebar lakon adalah nyaman gajinya ni kejutaan setiap bulannya ni kebeda tapi tak sehat wallahi tak nyaman odi ongkuan napa boleh pasai fonis bareng dokter sambian ndak boleh makan daging sekarang melas pastar konjengan ya sik pote molologi ya pon kan engki pak wah manggala sabar lebar tunya lebar tapi tak sehat tak nyaman neng nikah hadirin nikah rezeki nikah saya bakal alami serangan dan kula ajunan serta rezeki di dalam mengarungi luar tangga nggak nikah pon bagus rezeki harta bagus rezeki sehat badan itu pasti nomor 3 napa rezeki nikah hadirin kullu ma yuntafa'u bih nikah napa rezeki nikah yang ketiga runtutan di atasnya harta di atasnya kesehatan sobung lain kika dinto solahul abna ma panapo potoh pak ma amunyi nih ketertak rembak gue ini kah tak kira tapi lagi solahul abna rezeki di atasnya harta di atasnya sehat nikah maapana anak maapana foto tina makian di foto sepuluh setong di tiga setong di tiba tinggi setong di tiba camat setong nah di guru TPQ ngajar Al-Quran setong nah di guru tugas bunga odik megaling di anak sepuluh pak
kanengki tina makatan di arta sama sekali, tapi anak deti orang setuju, deti mapan setuju, bunga wallahi bunga odi pak makirang orang si eder wallahi bunga sebeli kemake berdekapi tau saka sepolo dia anak setong keng musakat sekejeki napa nyaman na yang deren pak tinggi sekejeki yang deren pak kampung la nyala melolo seroda berek dek temor nyimpen letak tahu tak keren simpen di mesti nyaman apa se temu melolo posang tak posang wallahi posang pak meskipun lan napa nyaman lah berdekapin na pun lenikah ni rezeki nomor 3 ni kesolahul abna mapan nak botoh saya kapeng 4 saya terakhir paling puncaknya rezeki nikah ridho Allah nggak oleh ridho na Allah le nikah serta nikah badan rezeki nikah akan kita hadapi bekal ya depi termasuk beten kula ajunan benih joman saya selamat emang mungkin nikah langkong-langkong beten kula ajunan ampun banyak senep pun itu bang seneng pun jangan gibur boleh masa-masa bulan mangken hadirin subhanallah set ngirset ongku setong letak mati salon lah setong nodi lah salon lah engke kan yang mau nyaman tukang terok tak tahu tak geran senyangkuk lenikah darah mau terjadi ketika dinto hadirin kebodohan serat rezeki ini keserat waktu nak sakit abe kadang-kadang ipa sakit barengan Allah Ta'ala dari cara kita menghadapi sobung lain debuna ulama bikathroti dzikri pakon pabenya adzikir sholawat ta istighfar ta sering kula nyampaikan hal ketika dinto Al-Qur'an ta langkong-langkong ning Al-Qur'an ya maus Al-Qur'an in aradtum aisyas syuhada wa mautas syuhada wan najata minan nar fa'adimu qira'at Al-Qur'an. Nah pada pun Rasulullah bandai menteroo dia bunga, teroo dia ontong, teroo dia nyaman, mati dia kiyah, mati nyaman, mati syahid. Wan najata minan nar selamat kulaku nang akhirat fa'adimu qira'at Al-Qur'an baca Al-Qur'an palang geng maca Al-Qur'an. Ya cenyak banyak, pasti istiqomah penting. Kelar setengah lemper Pak. Coknya banyak pas ngalah Al-Qur'an sekalian langsung ngatamaki. Setahun biasa gini semajak boleh biasa bukti napanya survei membuktikan buktian ada yang bulan pasah orang saya tak pernah ngajian guru ngefol ngelang guru bulan pasah guru tak rontoron guru keng kemarin bulan pasah tak ada lah kirua dia tuh membaca Al-Quran aja nyak banyak sepenting istiqomah setengah lemper sepenting istiqomah le kirua semuka rahmat Allah sematoron rahmat Allah nalekan abe bes abesan peteng nalekan abe dan jalanan tak oning kakak masih jalanan nalek rezekian abe atau top kini kesembukaan labeng rezeki kini kah ya tak oning maca Al-Quran ya sholawat tak oning maca sholawat ya istighfar masa tak bisa asar gelung tak bisa gini kakek sholawat sallallahu alaihi Muhammad ya pada sholawat napa baik tak napa sepenting sholawat sobung perbedaan sholawat ni kawan ya hafal sholawat nariya maca sholawat nariya hafal sholawat khitab maca sholawat khitab oning sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad ya sallallahu alaihi Muhammad keter pun adekir ni ka hadirin benih pas kau tu ni lemlangker guna sering nyampaikan hal ketika dindong tak neng langker tak adikira benih pas kotu neng tas sejada benih pas kotu tidak ber meskipun ajunan ku landu neng tengah sabah sallallahu alaihi Muhammad astagfirullahaladzim kerus aku bayan lakon ajunan barokah Pak karena apa ajunan alakoh berarti engak kasih beri lako kerus aku bayan barokah kalakon nah oleh rezeki le keruah sak kebayan barokah rezeki nak karena ajunan engak kasih beri rezeki kasih beri Allah aku mulolo tak engak ke pangirana beda kan berangkat subuh mulai mangrib muncan akal sohia kado ongguan muncan akal sohia kado mau ngapa segila aku tak le mulai
teliti beni mah bade sesobung magemet sebede sebanyak kanengki jadi kula mandor ada ka mempelai ini ka henga cek kula pen zikir kula di amalan mun cek seret tago bedeen salat hajat Pak 2 rakaat ki maca maren Fatihah tore beuki berengan gula pompong serbek kapi mangkin nikah oh sampai yang serbek mangkin nikah Pak ki mare maca Fatihah maca surat Al-Kafirun 10 kali rakaat pertama nikah salat hajat wis remotera Allah aten ngucap gula salat hajat 2 rakaat karena Allah akbar wis ini kawan paham ki Fatihah rakaat pertama sekalian Al-Kafirun 10 kali rakaat kedua Fatihah sekalian Al-Ikhlas 10 kali paham ki mari gini kah bian nasdari assalamualaikum warahmatullah doni ka maca yahu 1511 mari gini kah sujud maca napa maca tasbih 10 kali nengi sujud gini kah maca sholawat 10 kali maca rabbana atina fid dunya hasanah 10 kali pentek gini ka Allah taala terbes insyaallah gini kah Pak napa keberat nembian insyaallah terbes ya mun tapal tar kacompok kan nikah gumbara napa selingan nikah kan selingan le nikah hadirin paham nggih le nikah adzikir nyambung abe male enga abe kasih andi saya rasa beri rezeki saya rasa beri lakon ini nikah ujian yang sangat utama seberuk Pak nomor 2 napa ujian nasi berat dalam rumah tangga gula sering menyampaikan hal ketika dinto napa ujian cek berat nikah serta hidayat napa repot hidayat nggak napa repot hidayat nih hadirin apa aja nggak sangka kadang-kadang Pak entar ke masjid sangka saya ngangkat tanang nih ngucap Allahu Akbar dohur sangka ngucap Allahu Akbar yasar sengkah ngalak sarong sengkah sebini ngalak ruko sengkah sordepkan romamu nggak gini gak Pak ongguan sordep pun repot hidayat ntar tahlil sengkah dari mau terjadi nggak gini kak dabun ulama bibirril walidain cara kita menanggulangi pamapan ka orang karing sepo wis gini kawan enggak komantan saya nem nih ke pasangan saya nem nih enggak gini kawan lagoni pamapan garing sepo bapak ibu matua lagi mantua bini ke guru nah gini kah malai tak petang odi Pak banyak bulan odi nih gapat petang nengrak teran guru tetap berak ungguan tak tahu dah emak aku iya ungguan banyak nggak nih kah pamapan garing sepona pamapan kamatuan nah pamapan ke kurun wes kini kawan insyaallah saya dengan Allah nggak tretan saya nih kah ojek banyak nih kang kiwon pasangan saya nem nih kawan pasangan saya nem nih kawan repot cepat hidayat nih kah entar unjengan sengkah kadang-kadang Pak ungguan benikeng dan badan dan gula nih kadang ntar masjid Jumatan salah saya mau tersalon guru salah kadang-kadang Pak jangan masjid keburu nerasa mau terselawat dan masjid kok kiburu depak kalangker Pak kiburu depak ke sabah salah guru reng masjid salah pas capok sengkana abe seradit dadar mengak gini kah berarti raja salah garing sepo berarti raja salah kamatua berarti raja salah kaku langkong kakuruna napa dahbuna beliau Al-Hajj Ki Hasyim Asy'ari man taraka hurmata syekh la yuflahu abadan mula santre tak edep ke guruna tak mapan ke guruna tak esto ke guruna la yuflahu abadan je arep odin ipa bunga saabi dengan Allah tak kira bunga odin ongguan coba pun bukti kita kira bunga pun Pak ngubu sapeh mate kadang-kadang onggu alako long mapolong teron menderia kita ada Pak legemet boleh posang tak ada marin na pun sini kah
ala Korea sangka lah Korea sangka lah nikah berarti abe raja galero kareng sepo raja galero kamat tua raja galero kaku kakuru habis si guru nah kareng sepo nah henga je beri sosana kurun mangken si banyak kurun ni ke beri sosana pak banyak santri ngak nikah telah sosanya habis ke kurun abdin seporan agak di apa alum ni gak dinto abdin abid abdin gak dinto ada apa engki ke keker abdin semangkin kebodaan leh depak rela siap beri asosana amalan saya bentah mulai sukses peduk mak nyemak pun badan apa sobunga ni kah banyak ni kasi agak yang terjebak udi mak mulai repot guru ni saya putam buah ki kempang bo cari dengan ketemu dengan jalan tak katanya pada kadang kita brak nikah enggak ki mak lebes abesan padeng len jalan nan male tepak ke jalan nah ongkuan beni jongucon ni la yuflahu abadan debuna Ki Hasyim Asy'ari kasa la yuflahu abadan debad sami sarangan debun Imam Syafi'i mula tak lebur ke guruna tak esto ke guruna telok belai bekal apa itu tak dengan Allah salah satu apa ilmu tak kira manfaat nomor dua napa lakoh dengan rezeki nah tak kira barokah nomor telok napa kanare mati nah mati coba ki hadirin enggak komantan senem-nem nikah ki kamat tuana gading tuana ke kuruna mun sangkala kon apa kadang-kadang nyari akil nabi ni oh kok nyari beras kok saya laku sengkah coba beri sosana reng tuan aja beri sosana makin banyak anak ni kadang tuan beri sosana mololoh pungan ada apa oning tandi beras mak reng tua ki tandi rokok merepole kadang tua entar kok leman merepole ada senyam mereng tua tak napa tak ada remar gini saya napa saya repot anak nggak gini kok pak si repot napa repot kangkuinya nyaman palake guru apon sini kan dati napa nih kasih kira dia bunga yang sepo beri bunga aja beri sosa cak beri sosa nah insyaallah mun hal ni keelakon insyaallah bakal ipasahi sarangan Allah Subhanahu wa taala dan kula ajunan terima bisa ngalakoni amin Allahumma amin langkong-langkong nikah komantan senem-nem nikah semoga iba bisa ngalakoni amin Allahumma amin. Saya terakhir nikah akikoh toritu aki Muhammad Kanzun Akbar Al-Fariski nikah dia sarangan Allah ada jadi putra si soleh amin Allahumma amin lahu wa lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin nabifli wal wati'abin hadirin rahimakumullah sakadintah sebisa sampai yakih dan kudu seporan lagi beda cara mungkin nikah seporan dari awal kata akhir apabila beda kata sayan kakaleruan langkong-langkong dan kula nyun pangapura tak mangki batas tornale kepada saya mapan muka Allah mapan muka Rasulullah napa saya sampai yakih dan kula pribadi harapan yang utama sebung lain semoga kasokan manfaat barokah amin Allahumma amin akhirantum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.